Moje ime je Sanela Grcić. Moje ime je Darija. Ja sam Zinajda. Obzirom da nisam imala iskustva u ovom poslu, Ja sam se odlučila za Akademiju 387 jer na raspolaganju imam pomoć iskusnog developera. Ideja i koncept Akademije od samog starta jako mi se dopala. To je na kraju rezultiralo tome da dobijem posao u jednoj od vodećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, baš kao Ruby on Rails developer. na Akademiji 387 sam pohađala ISTQB kurs, te nakon toga postala ISTQB certificirani tester. Cjelokupna slika oko testnog life cycla se zaokružila, postala jasnija. Moj posao organizovaniji i kvalitetniji. U 2 mjeseca trajanja ovog kursa naučila sam Ruby programski jezik i napravila svoju prvu aplikaciju u Rails frameworku. Iskustvo sa Akademijom je uvijek pozitivno i jako često pratim kurseve koji nude kako bih uvijek učila nešto novo i unaprijedila svoje znanje.